Самотно, як казать. Допоможи-ка трошки. Пробач. Допінде. Ху. Дед. У вас дивний червоний костюм, містер Пуль. Коляди, як ніяк Допінде, їду по спису гаразд. Ти зараз сидиш і думаєш, що це фільм про супергероїв. А тут один хлопець насадив другого на кебаб. Сюрприз, у нас тут усім інше кіно про супергероїв. І почнемо його з того, коли я не утиснув свою дупу в це трибо. Мистер Уилсон, у вас диагностовали опошнюю стадию рака. Мы будем змагаться. Что, коли я скажу, что мы сможем вылечить вас и наделить невероятными здольностями? Я бы сказал, что это лучше як рекламный ролик. Але такі танны подобны на слейп-шоу ці Шейквейк. Коли мы ніколи не побачимся, ведай, я тебя кохаю. Ты отримаешь здольность до невероятной регенерации. Только не думай, что прочнешься супергероем. Мы зробим тебе суперрабом. Як так? Ти покинув мені одного з гэтым Хосе Кансека? Усе, що яны рабілі со мной, это зрабіла мяне цалкам непаражальным. Але мой твар... Погляди на мяне. Я нават і не ведаю, што сказаць. Так ладно. Супером я бы не хотел, так само и героем. Але калі твой горшы ворог пагражае твоёй дзяўчыне, гэта значыць прыйшоў час быць чортавым супергероем. Чарга музыкі. Нельга ж так, Дэдпул. У мяне няма часу для вашага эксменаўскага глупства. Ды і ніхто не пацярпеў. Ён там вісеў яшчэ да мяне. Мне даводзілася іграць шмат роляў, але дзяўчыны ў бядзе ніколі. Вы бачылі гэтага чалавека? Пачакайце. А праз я выключу. Вас зашмат для мяне, таму я прывёў яго. Я меў на ўвазе, я прывёў яе. Ну давай, кончай твиттерить. Давай, покажи гэтаму тынгу. Не шкода хлопца, які будзе на яе выпускным сексе.